Paġna 19 tar-rapport Follow-up to the 2011 Auditor General Report Arms Limited tiddedika paragrafu intitolat Il-fenomenu ta' tbabbis tal-meters. Dan ir-rapport kien sar fuq inizjattiva tal-Awditur Ġenerali wara li diversi mezzi tax-xandir irrapportaw dwar irregolaritajiet fil-meters tad-dawl. Ir-rapport li rrefera lih il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt il-laqa politika tal-ħadd jinkludi ammissjoni tal-Korporazzjoni Enemalta li tajt li ċertu meters kienu suscettibbli għal dik li sejħilha magnetic tampering u tajt ukoll li dan it-tbabbis kien irrekordjat u investigat permezz ta' kwestjonarju intitolat Countermeasures Combating Meter Tampering. Ir-rapport jgħid ċaru tont li permezz tal-smart meters m'għandu jkun hemm ebda diskrepanza bejn l-ammont tal-elettriku ġenerat u l-kont tal-konsumatur. Għalhekk fi kliem ir-rapport tal-Awditur Ġenerali, kwalunkwe diskrepanza għandha tqajjem l-allarm b'mod awtomatiku. Minkejja li dan ir-rapport li sar f'Awwissu 2012 kien tpoġġa fuq il-mejda tal-Parlament, l-eks Ministru responsabbli mill-Enemalta Tonio Fenech jiġħad li kien jaf dwar dan is-serq fl-Enemalta ma' diversi mezzi tax-xandir. U meta mistoqsi minn One News dwar dan il-każ kien skomdu jwieġeb. Jiena qatlek li ħadd m'għandu jistenna lill Ministru qed jimxi bib ma' kull installatur tal-Enemalta biex jara jekk dan qed jagħmel xogħlu tajjeb. M'intix ħaterfa' responsabilità. M'intix ħaterfa' responsabilità. Bost opinjonisti huma tal-fema li dan huwa każ fejn għandha tintrefa' responsabilità politika. Aktar u aktar meta ma ttieħdet l-ebda azzjoni biex isser jieqaf minkejja l-konklużjonijiet tar-rapport tal-Awditur Ġenerali fl-2012 u meta l-ammonti ta' flus li nsterqu mill-Enemalta taħt l-Amministrazzjoni Nazzjonalista ilaħqu madwar 30 miljun euro. B'differenza l-Gvern preżenti mal-ewwel ħal-passi wara l-investigazzjonijiet li għamlu Theft Control Unit li twaqqaf mill-Enemalta. Il-Partit Laburista appella sabiex Simon Busuttil bħala kap tal-Partit Nazzjonalista iwieġeb għal dan in-nuqqas li għalih il-poplu Malti Wawċi kellu jħallas minn butu.